बे समाव बिटिसिनि बारग' चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों। प्रमद बर' बिथाङा बे समाव एनडिए एलायन्सनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। गोलाव सम प्रमद बर'आ बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव एबा बे समाव मोगा-मोगि जायाखैमोन आरो बे समाव बिटिसिनि बारग' चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय एनडिए एलायन्सनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गोबां मोनसे सोंलु रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु जाखांदोंमोन जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया एनडिए एलायन्सजों थागोन ना थाया आरो बेनि सायाव बाथ्रा बुंदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। बावैसो सान सिगाङाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव एनडिए एलायन्स एबा बे समाव बिजेपि राजखान्थि हानजाखौ लानानै बे समाव बिटिसिखौ सासन खालामबाय एबा बिटिसिखौ खुंबाय आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव मोनसे सर्त होदोंमोन एबा बे समाव मोनसे बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे एनडिए निफ्राय प्रमद बर' एबा इउपिपिएल राजखान्थि हानजाखौ बोखारोब्लासो बे समाव एनडिए आव थांगोन एबा एनडिए जों सामिल जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नाथाय बे समाव एनडिए निफ्राय बेफोरबायदि जे प्रमद बर' एबा इउपिपिएल राजखान्थि हानजाखौ बोखारगोननि बाथ्रा जायाखै एबा दिनैसिमबो एलायन्सआवनो दङ। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बे बोखारनाय गावनि बुंनाय बाथ्राखौ फेलें खालामनायखौ जों सिगांनि सानाव नुनो मोनदों एबा बे समाव एनडिए एलायन्सजों बिथां हाग्रामा महिलारिया जाबायखौ जों मख'नांगोन। मानोना बे समाव आसामाव सासे मिनिस्टारखौ बिथाङा मोननो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो बिजेपि राजखान्थि हानजानो सानै इएम आरो सासे डिपुटि स्पिकार होनायनि थाखाय रादाय होबाय बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नाथाय बे समाव मिरुआव आरो रायजोआव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया एनडिए जों एलायन्स दं आरो बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय दासिमबो बे जाथाय बा बे एलायन्सआ दिनैसिमबो दङ आरो बेनि सायावनो बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बे एनडिए एलायन्सनि सायाव बेफोरबायदि मोनसे थिरांथा जायाखै जे एनडिए एलायन्सनिफ्राय जों थागोन ना थाया एबा इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया थागोन ना थाया दासिमबो थिरांथा जायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। आरो नभेम्बर दाननि गेजेरावनो जाखिनि एमसिएलएफोर दङ, एमपि दङ, एमएलएफोर दं बिथांमोनजों बा बिसोरजों सावरायनानै बे समाव दोलोआरि मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों नभेम्बर दाननि गेजेरावनो रोखा जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ एमएलए बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजा महरै गोख्रोङै बाहागो लागोनखौ इसारा होदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे मोनफ्रोमबो जे बियाबावनो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया जेरै दं बेफोरबायदिनो हाबा मावलांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। आरो एनडिए एलायन्सनि सायाव रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे नभेम्बर दाननि गेजेराव मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथायाव फैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा खुगा बेखेवदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। এনডিএৰ লগত থকা নথকাটো আমাৰ দলীয় মজিয়াত আলোচনা হৈ আছে আৰু হ'ব। আহি থকা সময়ত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। আমাৰ কোৰ কমিটিৰ মিটিংবিলাক হৈ আছে, আজিও আছে। তো ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, খুব হাৰিডলি সব ডিচিশ্যন আমি ল'ব বিচৰা নাই। কিন্তু ইউপিপিএল দল হিচাপে আমাৰ 40টা সমষ্টিত আৰু 445টা প্ৰাইমাৰী কমিটিত এতিয়াও সবে শক্তিশালী হিচাপে আছে, সবে কাম কৰি আছে। গতিকে অনাগত দিনত আমাৰ কামটো আমি কৰি যাম। বিধানসভাত আমাৰ দলৰ অংশগ্ৰহণ থাকিব, সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধান্ত একো লোৱা নাই কাৰণে মই ক'ব বিচৰা নাই মিডিয়াত। আলোচনা কৰিম, আমাৰ এমএলএ সকল, আমাৰ এমচিএলএ সকল, আমাৰ এমপি সকলো মিলি আমাৰ দলীয় নেতাসকলৰ মাজত আলোচনা চলি আছে আৰু হয়তো নৱেম্বৰ মাহৰ ফালে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব আৰু সেই হিচাপে আমি কাম কৰি যাম। কালি এনডিএৰ লগত থকা নথকাটো আমাৰ দলীয় মজিয়াত আলোচনা হৈ আছে আৰু হ'ব। আহি থকা সময়ত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। আমাৰ কোৰ কমিটিৰ মিটিংবিলাক হৈ আছে, আজিও আছে। তো ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, খুব হাৰিডলি সব ডিচিশ্যন আমি ল'ব বিচৰা নাই। কিন্তু ইউপিপিএল দল হিচাপে আমাৰ 40টা সমষ্টিত আৰু 445টা প্ৰাইমাৰী কমিটিত এতিয়াও সবে শক্তিশালী হিচাপে আছে, সবে কাম কৰি আছে। গতিকে অনাগত দিনত
আমাৰ কামটো আমি কৰি যাম। বিধানসভাত আমাৰ দলৰ অংশগ্ৰহণ থাকিব, সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধান্ত একো লোৱা নাই কাৰণে মই ক'ব বিচৰা নাই মিডিয়াত। আলোচনা কৰিম আমাৰ MLA সকল, আমাৰ MCLA সকল, আমাৰ MP সকলো মিলি আমাৰ দলীয় নেতাসকলৰ মাজত আলোচনা চলি আছে। আৰু হয়তো নৱেম্বৰ মাহৰ ফালে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব আৰু সেই হিচাপে আমি কাম কৰি যাম। কালি NDAৰ লগত থকা নথকাটো আমাৰ দলীয় মজিয়াত আলোচনা হৈ আছে আৰু হ'ব। আহি থকা সময়ত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। আমাৰ কোৰ কমিটিৰ মিটিংবিলাক হৈ আছে, আজিও আছে। তো ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, খুব হাৰিডলি চব ডিচিশ্যন আমি ল'ব বিচৰা নাই। কিন্তু UPPL দল হিচাপে আমাৰ 40টা সমষ্টিত আৰু 445টা প্ৰাইমাৰী কমিটিত এতিয়াও চবে শক্তিশালী হিচাপে আছে, চবে কাম কৰি আছে। গতিকে অনাগত দিনত আমাৰ কামটো আমি কৰি যাম। বিধানসভাত আমাৰ দলৰ অংশগ্ৰহণ থাকিব, সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধান্ত একো লোৱা নাই কাৰণে মই ক'ব বিচৰা নাই মিডিয়াত। আলোচনা কৰিম আমাৰ MLA সকল, আমাৰ MCLA সকল, আমাৰ MP সকলো মিলি আমাৰ দলীয় নেতাসকলৰ মাজত আলোচনা চলি আছে। আৰু হয়তো নৱেম্বৰ মাহৰ ফালে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব আৰু সেই হিচাপে আমি কাম কৰি যাম। কালি